Inkontru l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. The Eye and the Symbol hija esibizzjoni ta' xogħlijiet esperimentali li krea Viktor Passmore matul it-3 deċenji li qatta f'Malta. Dance Festival Malta huwa festival multidixxiplinarju maħluq biex joffri liż-żeffina kemm studenti u kemm stabiliti opportunità biex jitejbu u jisviluppaw il-ħiliet tagħhom. The Merchant of Venice huwa dram romantiku, soffersiv, fantastiku u tat-taħk, ta' skemm u traċiku u reali. Fih toħroġ il-qawwa kbira tal-pinna ta' Shakespeare. Fil-wirja Trialogue, 3 artisti jikkombinaw stili differenti f'wirja li tisfuma l-ħsibiet tagħhom f'unità artistika.